Raditi klackalica challenge. Pokaži. Odmah se malo tamo i snima. Evo. Tu eno Danija od juče. Evo Danija od juče. Evo ga. Kao što možete da vidite, Arčin malo se zajebava, a gledaj šta je treći. Arčin. Vaša. Joj, kad ti jednom nabiješ odazgor, vaša. Bože. Ja snimi Ahmeda tamo. Eno Ahmeda, evo kako se. Pa snimaj kako. Jebi ga Milane. Dakle, gledajte Arčina kako odskače. Arčin odskače neprestano. Eto, idite, to sam ja. Snimatelje. Senax Gaming, jes. Senax Gaming. Hvala što smo postavili video. Pogledajte njegov. Hvala ljudi što nam pratite, subscribe-ujete. Njegova videa, subscribe-ujte se. Lajkujte. Lajkujte, šarujte, komentirajte Arminov kanal. Kao što možete da vidite, oni se onda nabijaju svim silama, ali niko ne može. Dani se isto nabija svim silama. Do kojeg će razloga jednom Daniju da otpane kurac i isto tako Arminu, zato kad se jednom nabije na ovo. Dakle, kao što možete da vidite, tu je Emir, yeah man, tu je Sešto. Tu sam ja! Dakle, eto ga, Emir se razbio. Jo, dragi vas, da sam ja ovo snimio, Allah mi ga. Evo, sjesti se pučac. Ovo nije normalno. Kao što možete da vidite, ja ću pokušati sjesti. U stvari neću. Evo, kao što možete da vidite, Emir se ispunjao totalno. Eto. Eto. Snimaj sve. Ja mislio, Emir me vagodi. Kaj je tamo ljudi? Ja mislio, Emir me dila vagodi. Dani, sve tu uradi. Sve tu uradi. Ono ispadne kamera. Kao što možete vidite, Dani se ugodno nabio. Evo, gledajte, čemu je Dani jutro lektirao. Snimaj malo bolje, nego. Evo ga, vidite. To je to za ovaj klip, nadam se što živali. Vidimo se u sljedećem klipu i lajkujte, šerujte, komentirajte, vidimo se u sljedećem klipu i prijatan vam dan.